Tayaziḍt mtmellalin n ddheb. La poule aux œufs d'or de Jean de La Fontaine. Bu ṭṭmeε kulci yettruḥu-yas, axaṭer yebɣa ad yerbeḥ deg yewwas. Taqsiṭ-agi ad k-tt-id-ḥkuɣ, ḥku-tt am akken tella di tmacahut. Aqaṛen yiwen yesɛa tayaziḍt, kul ass ad as-d-tarew tamellalt n ddheb. Netta d ṭṭameε, ur s-teččuṛ ara tiṭ. Yenna-as: adɣa dagi ad neqqim s yiwet ara nḥetteb. Ihi, mi iɣil yella ugerruj deg uɛebbuḍ-is, yeddem-d lmus yenneɣle-d iẓerman-is. La d-ijebbed yesmuqul anda ara t-yaf, yufa-tt am tyuzaḍ akk ur temxallaf. Akkagi i iḍegger s ufus-is ayen akken yellan d lmektub-is. Acḥal amagi n yimdanen i yellan, mi ten-iffeɣ leɛqel ad rebḥen, ixlan.